Swondo shachu yuasena nyampa. Aheme mo vatema he. Chauvan a loho dido hitoyam. Manimgo soon toyam ti. Peneluma nelungwanamo. Mswondo shachu wen. Chi manim duwe kwa oru no ondo mo kibibro yam so orun toyam ti kwa. Toyam. Otipka o njakwa wene aondo. Kane nya o nenge ti. Mheme shie kuma uondo. U chie kuma usinenge ti shachi waondo nya wan sinenge. Alwe neve shemane nenge yo mve u president u Nigeria yange va ke benwene. Mvela alwe nenge yo hama kwa jimenchi yam president luolun ya mlu nenge yam lu kame pai shincho yama ungwa jo shachu president yam luolun ko sese tema mongo gomna yela yo na ve tema mongo we henele ve zayo no ne be ve soru zayo maka kwa luolun ti jela Mungu nao iboga. Ba kwa kane vagbaya hama unava mhen. Une wasia. Mungu kame. Sierim sen. Bagene kame sierim sen idovega. Veka ishene kashenum senga. Bamso kana veme shen. Uerim senga nguga. Uerinim sen shitesiye. Uerim sen somanu tongo waku gengazi. Moyom bukana choy time masierim sen si tavirem sen. She si tavirem sen seiga. Si tema yolowasi. Alwe semba mbampa posu pasa si tema yolowasi. Anba kane nongu nu anba ne kave nongu nu pavi ileve va oiva ichenge mom. Kako otive ojene. Ikaye ka tema mongo mbagbala ufe yuaye. Ikaye wan sentuen hure. Ikomo mgu hingi ikoga. Anza ka ne chika anza ka choyam ti. Ivande orun yo. Injana ya hishenu zayo kane vayo. Alwe mbaye oveva tema mongo yo. Kave zwa solution ken. Kave zwa solution. Manim so kana ve na hame. Kwa wetse senene, president unefati wa sorun shachi wasiga. Alwengwe washima, baka o party. Kwa gba president a votu gbije bopa. Unefati wa orun kwa ngande hitembega. Shine ya o kwa na hankpa. Shachu ya pine. Bakangi ya wene kwa nene na hamba make arrest ga. Kwa lala yangi tesi. Ho weshave whenever ye tomvega. Mheme yave ungwa. Bashi hile o kwa avesi. Manimfame kwa nengushava da gum na tsoga. Kwa nengushava de asi chicha. Kwa yange mlupine ya kana duwe mo. Loho onu tiwe vevai mongo. Kana tahiari na kela. Kana ve yongu ipati shini yongu ingumangu kela. Ava temai mongo. Joyam. Alueni nenge yo. President yam va yemne. Kwa gene zaheme. Mnenge u video tasha social media. Ba gbijegbo fulani vilu kanye kave. Viva tenum shativye. Ma mvemba adega. Wamba evo wa kave woje vituwa. Vikaye aondo. Ashi nave gomna wekala otom. Ve andune andre. Vihile vika. Njane ya mba ugene la kai gande o adwe o wange ye afato zindanwe ke benwega manalu wali wona haya atese ji ave tanum shami kuwa makudi
Bagbije bomba kala yere kwa daga. Shelu eni nenge ya choyam. E president ave yem nene. Emir Usha Lafia appoint a wakili ka a representative u emir u emirate au appoint unelu nenge shabuja ma Benue wangire Benue mba hingi emirate emir unelu nenge shami shachu the sultanate alue choyamba ungwa kwanele tsembele gayo ve ungwa ikonya yange mvane pasene adua kijume kela la mone kwa ishenu kwanene yamba yine mkave me Sheikh Gumi Ahmed Gumi Teru Gumi wehige nene yange okwa kene nyomo kpishi yange kwala a okwa News Watch yange capture kwala yange mkosu News Watch la zanzan yanka wene veka vitongu wa mom mangu wa kuvitola la kave ndia kuyo yove gere yosu nena mwema hii jumega kava huwa ya chivitoku gene Kava huwa ya chivitoku gene vevi nyope visola choyam. Aondungu wenye asinenge tiga. Ka kuma pesivele yongo wasikinya. Siva temai mongo. Si erimhen. Usiyem si anvangile yombanga. Nyam gunenge soja kave vaya vatanum sha onu wasi. Ka onu wasi vigevulu vatanum shamiye. Yem ko olu zahime kisankala. Namba mba viluwele. Ipume kisankala shoga. Pae ni nave iluwe hige nene ilu vatanum sha chamba mbala hachuwe uave. Choyam tip kana shiese mbisha shima. Aondo buse she. Kwa vasenya. Yomba sitindi ve kume yo akwa ava batindi ve yeve da taikola. Kave ilu nongu ye beve ye. Mgu kana hame. Iditsa ha oga atsaha paka itsaha o shashie kemba shie nenega yange Saulu zatia na hayo mbagene ewe laha Saulu ya Saulu da hembantia hidenyo yo Israel kaye yo mbelamba vilu pine ye Saulu kana lu Saulu vilu laha Saulu la itsahave yange Saulu kawene atsaha oga shachushie nene kashie uyembe kashie numhembe kwa weva tsese nene kwa umasi nenge masi zende bemke sa masi hile masi nongo gunduke tio ya mba vese mba taluti mba hemene mba kikomen mahama o si zinda aibem sasi hile si top gunduke kyo wana kiriki ugene yangi be kwa nene okwa ae video ao kwa mzouti agba pe social organizations batalu ti ve ki ve mo chave lam ve lui mo italuti mbaton do ve to mbatono kage ve to mba vi ama oruna feko una na eve defenta nene yomba nene o wa mbatindi se lo yes mbacha keve je tindi wakili ye ava lu nenge nsha Benue ye di ton ne kwala berega gomnati u Benue pa di ton kwala berega yomba mbatindi se lo aondo buti veshe aondo buonu wasi veshe aondo zuwa simase alwesi zuwa simagayo se yama yangbo aene nane nakpasi gema kwala si hada yolowasi si uwa yolowasi kako kwa gbeshami ilaga uhiyo se vaimongo si zuwa sima si ha yongo wasi kela si ha upati yasi kela si vaimongo hama pati ulu la jiminchi
Siva mongo. Man alweva zuwa mongo yerim seyo. Aondu kwa une solo sema si shune na se kola. Alwe onu ve nyoto pa kwa boe vega. Ka kom lu olu tip sola. Mso mecho yam tip. Ma veshi ungu kwane. Mane ungu kwane. Nenge lago. Alago mbasha abuja we duwe. Vika vi pukwa olu no bea utibla wai vikaye aji bea utibya kaye mbazinda antibla la itib ka indigene mbaji laga mso kana veme yomba dove sigawo history action udamko yanvala magene kele toto vevingo hotuta sha chuvatanum sha choiti iyongulangi here magene already vihingi pan imba gbijegbo kakwala mba gbijegbo kaviye kere vivatanum sha vesie ashe bune alweni yem ke talaba ba yongungi ewese alweni hire ke nasara wa yongungi ewese magane jiamba yikungu wa ya ewese he kako yela ye kororo fola ashe bucho iti gaya avalunja e siva hingi pana ha mba Filipi je pa yawe kaye yori mba Filipi tabe ne shima gaya ne va hingi pa yawe mosha shine sa nongu yoru Israel yangu tole ki uva nyoro minke nutia sha yanga erila na ha Israel genya tenge na ha pa yankwa hemba mba Israel gburugburu nyi akwa gbase ondo ma kwa gbase mzo ushima kwa gbase olunshima mo kwa gbase ohana yongo kala kwa gbase ohamba mpa manu pati yasip kala to yam ti ungwa ne kwa ne Nemba ngene kasha social media ki camping ma camping la enentere nemba zayolu taluti ne fagayo nemba fehe yongu fehe ne yosu nemba nele kulu camp mba onu wasemba pati nilungere ne kanene enentere hishiene ka ko masilungere laga masilungere kwa shaye ombane ne sifa kwa ngere je gbakange masilungere kwa shaye omba o atake vesi hile se honjwa iutia shaye yolo asi aye telaondo abende sema onu tip keti Yesu Kristo amen.